Akbar Gadžiekperov, borac iz Dagestan Fighter tima. Da čujemo najavu iza srpskog borca. Predstavlja Beogradsku Sekutor Akademiju. Težak je 77,5 kg. Neporaženi potencijal domaće scene. Spreman za najveće domete. Profi skor od 10 pobjeda bez poraza. Stefan Negucić! Stefan Negucić, neporaženi borac. Sudija Velimir Mladenov. Čekamo sa nestrpljenjem glavnu borbu večerašnjeg spektakla, main event, dakle welter kategorija, Stefan Negucić protiv Akbara Gadžiekperova. Sve je spremno. Uputstva od Velimira Mladenova za oba borca. I sve je spremno za početak 9. Vidimo Negule do pobjede. Podrška navijača za Stefana Negucića. I počinje borba. Negucić poznat kao opasan udarač. U svakom momentu možda završi borbu. Napada Gadžiekperov low kickom. Pokušava još jednom, ovog puta to lagano izbegava Negucić. Negucić sada napada high kickom. Da vidi kako reaguje Gadžiekperov. Još uvijek traje ispitivanje snaga, napao žestoko Negucić, promašio za dlaku Gadžiekperov kontru, sada je uhvatio nogu Negucića nakon ovog low kicka Gadžiekperov i sada se nalaze u parteru. Sada pokušava odmah da napadne Stefan Negucić trianglom, međutim odlično se brani Gadžiekperov. I dalje pokušava Negucić da napadne. Pokušava Negucić da ubaci levu nogu. I za sada dobra kontrola kako ne bi krenuo u akciju Gadžiekperov i kako ne bi uspeo da zada neki ozbiljniji udarac. Sada ponovo Negucić pokušava da zatvori. Čujemo iz njegovog ugla kako viču da stavi stopalo na kuk Stefan Negucić. Sada udara u telo Gadžiekperov. Sudija podiže borbu na noge. Publika to pozdravlja. Ponovo napada tim prednjim high kickom Stefan Negucić. Još 2,5 minuta do kraja prve runde. Ponovo napada Negucić high kickom. Ovog puta je promenio gard. Onda mora biti oprezan na kontre Gadžiekperova koji je iskoristio low kick i preveo borbu u parter, međutim nije ništa uradio. U parteru Gadžiekperov, sada dobar unutrašnji low kick. A Negucić pokušava prednjim direktom. Sada odličan low kick Gadžiekperova. Odmah uzvraća middle kickom Negucić. Izuzetno čvrsto udaraju i Negucić i Gadžiekperov. Ponovo odličan pokušaj high kicka Negucića i sada i middle kick.
Traži Negučić svoju priliku, dobar prednji direkt. Odlično, još jednom pogađa Negučić prednjim direktom. Čini mi se da Negučić bolje boksuje od Gadži Ekperova i to bi trebalo da iskoristi. Odličan unutrašnji low kick sada Stefana Negučića i ponovo odličan prednji direkt. Sada napada i Gadži Ekperov, međutim odlična kombinacija Stefana Negučića. Odlično je pogodio Negučić. Čini mi se da je malo i uzdrman Gadži Ekperov, mora biti oprezan Negučić, međutim odmah pokušava da kontrira Gadži Ekperov i prevede borbu u parter. Odlično je pogodio Negučić, sada odličan low kick Stefana Negučića. Međutim ponovo hvata nogu Gadži Ekperov i ponovo uspeva da prevede borbu u parter. Čim jako dobro je radio Stefan Negučić. Sada pokušava ponovo da napadne sa leđa Negučić. Pokušava uporno da zaklopi triangl. Negučić i dalje napada iz partera. Dobro se za sada brani Gadži Ekperov. Kraj prve runde. Odlična po meni runda za Stefana Negučića. Imao je dva obaranja Gadži Ekperov, drugi put kako bi se spasio od napada na nogama, međutim odličan je bio Negučić. Odlično pogodio gore, nekoliko puta opasno uzdrmao Gadži Ekperova, bio aktivan sa leđa u svakoj situaciji. Odličan unutrašnji low kick Stefana Negučića. I odličan aperkat i kroše koji su uzdrmali Gadži Ekperova i naterali ga da traži spas u parteru. Međutim, odmah je u parteru također napao Stefan Negučić. Pokušavao da sklopi triangl sve vreme. Zaista kvalitetna borba, kako smo i očekivali od glavne borbe večerašnjeg spektakla. Dobija i uputstva iz ugla. Stefan Negučić, vidimo u uglu Gadži Ekperova Džamaludina Alijeva koji je odlično odradio borbu. Sve je spremno za početak druge runde. Negučić samo treba da bude oprezan. Poziva publiku da pruži podršku. Negučić samo treba da pazi na obaranja Gadži Ekperova. Čini mi se mnogo bolji kada je reč o ručnim i nožnim tehnikama. Negučić sada dobro radi. To su te ručne kombinacije koje izuzetno dobro prolaže. Odličan prednji direkt i prednji kroše koji su nalazili metu u prvoj rundi. Pokušava front kickom u telo Gadži Ekperov, uzvraća odmah Stefan Negučić. Odlično sada napada Negučić, odličan overhand. Izuzetno snažno udara Stefan Negučić i kada čisto bude pronašao metu, bit će zaista opasno za borca iz Dagestana. Odlična ponovo kombinacija leva-desna od strane Stefana Negučića. Pokušao sada da kontrira Gadži Ekperov, međutim daleko je već bio Negučić. Odlično radi taj prednji direkt Stefan Negučić. Sada pogađa i zadnji. Vjerujem da će uskoro Gadži Ekperov pokušati ponovo da prevede borbu u parter. Ukoliko ne bude imao uspeha, ponovo pokušava tim levim high kickom Negučić. Sada iz okreta pokušava i Gadži Ekperov. Ponovo odlično radi prednjim direktom Stefan Negučić. Sada je pokušao prednjim direktom i Gadži Ekperov, odmah uzvraća odličnim prednjim krošeom Stefan Negučić. Odlično sada Stefan Negučić pogađa desnom rukom i još jednom. Samo treba da pazi na kontre Gadži Ekperova koji kada je u opasnim situacijama do sada barem pokušava da prevede borbu u parter. Mora gore držati ruke Stefan Negučić, pokušava sa vremena na vreme Gadži Ekperov da zapreti tim širokim krošejima. Odličan dupli prednji direkt za Negučića i vjerujemo da traži put za desnu ruku Stefan Negučić, odličan desni direkt.
Vjerujem da je trebalo odmah da baci još jednom Negucić, sada odlično pogađa i u telo Stefan Negucić. Mijenja gard i pogađa ponovo prednjim direktom Negucić. Dobro se osjeća na nogama borac iz Beograda. Sada pokušava letećim kolenom, odličan kroše i odličan napad nogom za Negucića. Mora biti sve vreme oprezan. Negucić odlično radi taj prednji direkt. To je ono što ne može za sada da reši Gadži Ekperov. Vidimo, izbjegava Negucić napad Gadži Ekperova. Mora držati gore ruke Stefan Negucić. Sada odlična ručna kombinacija Negucića. Pogodio je nekoliko puta odlično desnom rukom Stefan Negucić. Sada pokušava iz kontre i Gadži Ekperov. I odlično sada radi Negucić, odličan pokušaj aperkata. Mora da zadrži koncentraciju Negucić, sada odlična kombinacija u telo i glavu. Mislim da desni overhand ovde prolazi ili direkt za Stefana Negucića. Odlična kombinacija, samo ne sme se preterano otvoriti Stefan Negucić. Primio je već puno teških udaraca Gadži Ekperov, međutim i dalje opasan ruski borac. Odlično radi Negucić, ponovo dobar prednji direkt i još jednom eksplozivno i čvrsto pogađa Negucić, međutim nije sjajno odreagovao na ovaj pokušaj rušenja Gadži Ekperova, međutim odlično je odreagovao u nastavku Stefan Negucić. Ne dozvoljava Gadži Ekperovu da ga sruši, međutim još minut do kraja druge runde. Uspeva da ga obori Gadži Ekperov. Vidjet ćemo da li će Negucić pokušati da ustane ili će se zadovoljiti blokiranjem svog protivnika ovde. Jedino sa čim je Gadži Ekperov do sada imao uspeha u ovoj borbi jesu obaranja. Imao je 2 obaranja u prvoj rundi i evo sada jedno u drugoj, u kojoj je sve vreme odlično radio Stefan Negucić. Po mom skromnom mišljenju trebalo bi Negucić da drži svog protivnika, jednostavno da mu ne dozvoli da se odvoji od njega i upućuje snažne udarce i eventualno pokuša da ustane ukoliko se za to ukaže prilika kako ne bi primio neki teži udarac. Međutim, ustaje Stefan Negucić, što publika zdušno pozdravlja, i odličan middle kick Stefana Negucića. Ponovo pokušava aperkat Stefan Negucić, izuzetno snažno, i to su jako opasni udarci. Sada i zadnji direkt i još jednom pogađa Negucić i odlični aperkat i mora paziti na kontru Stefan Negucić i kraj druge runde. Odlična druga runda za Stefana Negucića. Fantastičnu borbu gledamo u glavnoj borbi večerašnjeg spektakla, main eventu. Vidimo, odlično je radio Negucić u prve 2 runde. Odličan prednji direkt. Odlični udarci krošejima i overhandom. Odlično leteće koleno Stefana Negucića. Ručne tehnike u kombinaciji sa nogama. Primio je puno teških udaraca Gadži Ekperov. Za dlaku je u nekoliko navrata promašio onaj aperkat Stefana Negucića, koji vjerujem da bi završio borbu, da je pronašao metu, međutim odlične ručne kombinacije za Negucića. Zaista je fantastično odradio na nogama Negucić. Vidimo ovdje kontru Gadži Ekperova koja nije ni pomerila Stefana Negucića. Izuzetno čvrst Gadži Ekperov i borac kojeg nikako ne treba otpisati. Čekamo početak treće runde. Publika pozdravlja oba borca, počinje treća runda, na sredini borilišta i jedan i drugi. Ponovo napada odmah silovito Stefan Negucić desnom rukom. Čujemo iz ugla Negucića da radi prednjim direktom. To je zaista ono što mu je odlično radilo tokom prve 2 runde, naročito u drugoj. Vidimo ponovo taj prednji direkt odlično pogađa. Samo mora paziti na obaranja. Stefan Negucić odlično sada odreagovao, odbio napad Gadži Ekperova. Stefan Negucić. Ponovo prednji direkt, fantastično radi za Stefana Negucića i to su izuzetno čvrsti prednji direkti.
Vidimo da ostavljaju štetu na Gadži Ekperovu. I odlična sada kombinacija Stefana Negucića. Odlično radi Stefan Negucić gore. Verujem da čeka priliku za onaj aperkat Stefan Negucić. Vidimo i sada ponovo taj prednji high kick. Pozdravlja publika. Promijenio je gard sada Stefan Negucić. Sada ponovo napada tim high kickom. Odlična sada kombinacija Negucića, pogađa odlično i levim krošeom. Sada i dobro koleno. I odličan middle kick Stefana Negucića. Pokušava i high kickom, publika podržava Stefana Negucića. I ponovo te ručne kombinacije, pokušao je da prevede borbu u parter Gadži Ekperov. Odlično reaguje Negucić. I ponovo odlično pogađa u telo Stefan Negucić i odličan direkt u telo. Zaista fantastično na nogama radi Negucić. Mora biti oprezan na kontre Gadži Ekperova. Gore ruke, sada napada i laktom. Stefan Negucić još jednom. Mora paziti na ove pokušaje obaranja. Sada dobar tajming Gadži Ekperova. Međutim, odmah Negucić zadaje udarce sada iz partera. Međutim, sada uspeva na moment Gadži Ekperov da prođe gard. Pokušava Stefan da izađe iz ove situacije. Mora paziti na giljotinu Stefan Negucić. Ustaje na noge borac iz beogradskog Sekutora. Mora se oslobodi iz ovog hvata Stefan Negucić. Odlično odreagovao Negucić i sada na leđima Gadži Ekperova. U meni bi trebalo da zadrži kontrolu ili ustane i pusti ga da ustane iz partera. Odlično radi sada Stefan Negucić, strahoviti udarci i prekida sudija Velimir Mladenov borbu. Tehničkim nokautom stiže do 11. profesionalnog trijumfa u karijeri. Stefan Negucić, zaista velika pobjeda za Stefana Negucića. Svaka čast, odlično je odradio ovu borbu Stefan Negucić. Vidjet ćemo i završnicu ove borbe. Odlično je radio Stefan Negucić, odlične ručne kombinacije, odličan prednji direkt, napada nogama u telo i u glavu. Napada u parteru kada se našao na leđima. Pokušavao da završi borbu na sve moguće načine i onda kada je uspio da preokrene situaciju u parteru udarcima na zemlji, završava svog protivnika izuzetno čvrsto. Gadži Ekperova, sudija prekida borbu, vidimo da nema ni protesta od strane Gadži Ekperova, verujemo da je primio dosta štete i velika pobjeda za Stefana Negucića, 11. u karijeri, 11-0 za Stefana Negucića i tako u velikom stilu završavamo fantastičnu SBC 36 Revenge manifestaciju koja nam je donela obilje vrhunskih borbi. Sve čestitke pobednicima i svima koji su učestvovali, a vas pozivamo da nakon zvaničnog proglašenja da pratite sve Serbian Battle Championship manifestacije i da nam se pridružite na sljedećoj manifestaciji. Da čujemo i proglašenje. Negucić! Stefan Negucić, velika pobjeda za borca iz Beograda.